neko vrijeme sam svjestan da radim ne baš jako pametne stvari, a kad sam večera slušao ovdje, sjetio sam se jedne najnovije najnovije stvari koje sam napravio i to baš specijalno za ovu večer. Kad sam krenuo od kuće, rekao sam, ajde, odjeli majicu Beatlesa, to će biti primjereno mjestu, primjereno vremenu, primjereno generaciji 60-ih i rockerskih. I onda sam ušao unutra i sam rekao, pa gdje ti je čovječe bila pamet, Beatlesi, Liverpool, 62. godina, a ti ulaziš u mjesto gdje je rock and roll krenuo 57. godine. Beatlesi dolaze puno kasnije i mogu se zapravo, koji su 57. bili nekakvi klinici koji ne znam da li su uopće znali što je rock and roll. Ali napravio sam prije toga jednu jako veću glupost, bedastoću i sad evo kada gledamo ovako postavim daleko svjesni toga. Zamislite vi čovjeka koji je mlađi od te generacije o kojoj govori ova knjiga, rodio sam se 60. godine, dakle, vjerujte mi, večeras prvi put sam čuo uživo ove pjesme od ovih izvođača koje smo malo prije čuli i još ćemo neke čuti. Dakle, doista sam bio kad sam krenuo ovu priču tabula rasa, nula. Moje znanje o 60-ima ne da je bilo nula, ona cenzusom nula, nego ona apsolutno nula, dakle minus 280 i 287 stupnjeva ispod, koliko je već. Dakle, gdje je tu pamet? I sad ja vam govorim o 60-ima koji to nisam nikad ne vidio i doživio, vama koji to jeste. Eto, vidite koliko su autori knjiga pametni ljudi. No, nisam zato samo kriv ja, krivi ste i vi. Krivi ste i vi zato što kad sam došao na tu bedarsku ideju, volim reći da se vas onda pojedinačno pozivao na takozvane informativne razgovore. Zato što materijala pisanog, odsutnog praktički gotovo da nije bilo. Prema tome, moralo se krenuti doista kroz silne razgovore, kroz silne intervjue sa svakim pojedinačnim akterom scene koji je evo još s nama i kome memorija nije baš potpuno postala previše elastična. Tako da kroz te silne razgovore sam upijao silne informacije, bilježio u situacijama kada vidio da se neki podaci ne slažu, da se međusobno sudaraju, onda sam insistirao na opetovanim susretima i razgovorima. Ako je trebalo, ponekad sam čak i suočavao pojedine aktere scene kao pravi istražitelj bez one lampe u lice i znate šta, razočarali ste me. Uvijek ste sve priznali što sam očekivao od vas. Priča je trebala barem za mene 4 godine. Ja sam krenuo, doista nisam se usudio ni pomisliti da će toliko dugo trajati, a još manje da će knjiga biti toliko velika, ja se nadam i lijepa kao što se čini meni. Eto, sad smo tu gdje jesmo. Knjiga ima gotovo 400 stranica, strašno se odužilo, ali meni nije danas žao niti jednog dana što se odužilo, zato što me svaki taj dan dodatni veselilo što bih otkrivao neke nove podatke ili dobivao neke nove fotografije nepoznate ili recimo barem iste fotografije koje već imam, ali u puno mojem tehničkom obliku i tako dalje. Tako da je svaki dan knjiga rasla, postajala bogatija i meni se činilo važnija i dragocenija. Ja sam doista zadovoljan sam, naravno sam zadovoljan kao autor knjigom, iako ću naći stotine sitnih nedostataka, jer neki kažu da sam malo perfekcionist. Ali zadovoljan sam prije svega činjenicom da sam kao čovjek iz one sljedeće generacije, jer neku malu teoriju da reći rok ima 3 generacije. Prva je ova vaša iz 60-ih, druga je ova moja iz 80-ih, treća je ova današnja. Dakle, da sam kao čovjek iz one druge generacije riječkog roka mnogo toga saznao što moja generacija uopće nije znala. Nije to samo zadovoljstvo osobno. Cijela ta vertikala koja je na jednom pred mojim očima postajala dublja, daleko sežnija, okonica je išla još i daleko više u povijest nego što smo mi, moja generacija, namislili. Zapravo je to bilo jedno svjedočanstvo o snazi, bogatstvu, jačini, protežnosti, žilavosti riječke rock scene. To je bio apsolutni plus, ne samo za vas, s obzirom na te podatke koje su sad u knjizi, nego apsolutni plus za ove sljedeće generacije koje su došle. Riječka rock scena je daleko važnija i trajnija nego što smo mi ispravo mislili. To je sjajno. Taj kontinuitet je fenomenalan dobitak. Istina je
Istina je da je postojao jedan diskontinuitet u informacijama, ali ja se nadam da nakon ove knjige, naravno to sad zvuči nestrojno, da će sve biti drugačije. Hvala vam što ste imali strpljenja sa mnom, jer sam doista znao biti uporan do mi važeći, inzistirajući na detaljima, a vi ste imali strpljenja da mi budete u tome vrijedni pomagači. Hvala naravno i jednoj mladoj dami koja nažalost večeras ovdje nije, vi ne znate, ali knjiga dizajnerski izgleda sjajno. Ona se zove Marina Mikulić i dizajnirala je knjigu imajući na umu dizajn koji je carevao u ranim socijalističkim 60. godinama na ovim prostorima, što je, mislim, apsolutno sukladno temi. Osim toga, Marina je napravila jedan sjajan posao na samim fotografijama, s obzirom da je vrijeme uživalo na tih fotografijama svoje, a neke su bile gotovo neprepoznatljive motivski. Imao sam ponekad gledam kao da su fotografije stale u stražnjem džepu plaća njihovih vlasnika, pa da tih 50 godina nisu izlazile iz tog stražnjeg džepa, znači bile su izlomljene, valjalo se po njima, kao da se možda i prale zajedno s tim plaćama. Dakle, Photoshop kompjuterski morao doista bio žestoko iskorišten da se one vrate u tehnički adekvatno stanje i da se mogu danas objavljivati. Sve je to Marina sjajno napravila, iako ovdje večeras nije s nama, evo ja je naglas javno kažem hvala. Hvala naravno sponzorima ove knjige, jer svi znamo da ovakve stanje, pogotovo ove opsežnosti i dosega u smislu teritorija, ne može biti komercijalno isplativo, prema tome to je jedan kulturnjački, Don Quijotovski posao i bez sponzora ne bi bilo moguće ugledati svijetog dana sa ovakvom knjigom. Ja neću nabrajati pojedinačno sponzora, vi ćete biti vrijedni i korektni kad ćete pogledati popis u samoj knjizi, neću zatrati iz bojazni da ne bih nekoga ispustio. Što još reći? Pa možda još samo jednu stvar. Do večeras vi ste bili likovi na mom ekranu, na ekranu moga kompjutera, dakle na papiru mojih stranica o kojima sam pisao. Mogao sam vam raditi zapravo svašta. Imao sam vas u šaci. Od večeras je sve obrnuto. Od večeras imate u šaci meni. Pa vas sutra samo jednu molim. Kad uzmite knjigu u ruke, a nadam se da hoćete, budite milostivni. Ne poznajte u pijavistu. Hvala.
appassionate, ma guarda solo la
Bravi i kad su se družili.